Well, hello and good Lepo morning from pozdravljeni in dobro California. jutro iz Pragit Kalifornije. on the Jaz sem Stargate Pragit iz Experience izkušnje z here in zvezdnimi Mount vrati, Shasta. tukaj ob gori And Šasta. welcome everybody. I've been watching as people have Dobrodošlica been vsem. Gledam, signing odkot in the vse chat. se vpisujete v Again, I'd klepetalnico just like to invite you in to say ponovno where you're vas coming vabim, from da zapišete, right in the odkot chat, ste. because that way we Na can ta all see način lahko vsi skupaj where we vidimo, are scattered kje around vse the smo globe, raztreseni tuning in. širom našega sveta in se And zdaj also we'll just send love to those povezujemo. people Prav who'll be tako pa watching bomo this tako as a lahko recording, poslali ljubezen because they're tistim, ki sleeping tole and gledajo working kot and so on posnetek, right ker now. so pač prav zdaj v In fact, službi ali Julianne spijo. is in the next room. Julian She's je v doing a sosednjem session with somebody, prostoru, and ima Varit and Ashley are reading za upstairs nekoga, having Varit in breakfast, Ashley and they sta all v send their zgornjem love. prostoru pri zajtrku, vsi And I'm pošiljajo down svojo here ljubezen. chatting with you. Jaz pa sem tukaj spodaj in z vami klepetam. So, Slovenia, Javlja Japan, se Slovenija, Japonska, Shasta Valley, a little bit dolina further north Šaste, from here. nekoliko bolj proti Italy, severu od Oregon, tu, kjer France. smo I've been mi, seeing people signing in pa from all over the Španija, place. It's Francija, wonderful. od And vse South povsod se America coming in javljate. again. Južna So Amerika it's se great. ponovno javlja. Lep pozdrav. So, I'm actually kind of, Na nek what's the način word? sem, Really kako se kind of lahko izrazim, excited, energized na is the word. svojstven način navdušen, poln energije. Before I came on, like Preden an sem hour or se so ago, I was javil actually živo, kakšno uro nazaj, having a sem multi-dimensional experience imel in a sense. večdimenzionalno we izkušnjo have na nek način. A beamer here. Tukaj Some of pri you know what nas that is. We imamo offer sessions beamer, when to je people come, naprava za žarčenje to oziroma do workshops here in Shasta. nekaj, kar It's a uporabljamo mat tudi that you pri lie on seansah that creates tukaj na an Šasti. energy To je field which neka actually podložka, opens na up katero the se uležeš, odpre circulatory systems se in your body. energijsko So I polje was doing in that, but pospešijo also I was se doing a breathing thing, which is procesi v telesu, another device procesi that we kroženja v have which we telesu. offer as sessions. Uporabil pa sem And tudi še eno napravo, ki jo uporabljamo I was doing a pri meditation, seansah, no at pa the potem same sem si time I privoščil recorded istočasno meditation tudi from, meditacijo, ko sem bil v teh Abraham. svetlobnih žarkih, sem poslušal meditacijo Abraham Hicks. Abrahama, And on top of Esther that, Hicks. I was No, doing something which is really cool obenem and pa something sem that's delal še nekaj, really kar je res new, kul in kar je zelo here in the novo. Stargate home, which Tukaj we've v had for a našem few domu months, and zvezdnih we're vrat Stargate, nekaj experimenting with mesecev it. imamo že I'm tole gonna stvar, actually z njo see if I can eksperimentiramo. show you it. It's a, No, morda vam tole it's a lahko light pokažem. device. To je naprava za svetlobne žarke. I think you can generally see it. It's got a very large light in the center, but Na it's also sredini, got če lahko vidite, je these zelo 8 močna little luč, lights potem pa je around še it. 8 And it's manjših called a lučk. Lucia 3. Imenuje se Lucia Lucia number 3, three. številka 3. And it creates, what it does is it In kaj naredi ta naprava? flashes lights in different sequences. V And you različnih actually you close your sekvencah eyes and you have it žarči shining svetlobo, on vi your imate face, zaprte and oči, it to vam actually sije na interacts obraz with the brain. in vzpostavi se We've been interakcija working z with it for a možgani. while, and it's something that we're actually going to share with people when we do our Nekaj workshops več here bomo again, whenever that povedali o happens. tem, ko bomo imeli naše Is that delavnice tukaj Oh, na you finally got Šasti, one. ko bo Cool. prišel Yes, čas. it is really cool. No, nekdo je napisal, da si je And not že only that, there's kupil an to napravo, experimental ki je one that's kul. Pa ne le happening. to, da je It's got kul, many ampak programs, put it that way. naj rečem And najprej, the da one ni that I prav was veliko doing programov, today ampak tisti, ki sem si ga privoščil It's danes, designed to je actually oblikoval cleanse tako, the brain. da očisti And I won't go možgane. into the details Ne of bom se that yet spuščal v because I'm not podrobnosti tega za totally zdaj, kajti clear with ni exactly mi še how it works, popolnoma but the jasno točno, frequencies kako deluje that s it frekvencami. radiates within these Torej, te lights frekvence se žarčijo actually znotraj support teh the brain. luči in So as I podprejo, find out dejansko more about podprejo that, perhaps možgane. I'll share it in more detail. No, ko bom So again, welcome. vedel več, vam Zurich, to tudi Switzerland. povem. More Zdaj pa people from dobrodošli Slovenia. tudi vsi iz Švice, pa še Ah, več vas je iz Slovenije, Belgium, Belgija, Ireland. Irska. Okay, so yesterday I mentioned Včeraj that we would sem like to torej omenil, make available to da everyone želimo the vsem making space for deep omogočiti gratitude. You can see the meditacijo, button down at the narediti bottom. prostor za And yesterday I said that hvaležnost. we'd like to make it Spodaj imate available gumbek for in free. res rekel sem, da bo And ta posnetek unfortunately, brezplačen. Um, Nažalost pa my communication with moja Ashley wasn't komunikacija clear. z
Ashley ni bila dovolj jasna. And so In people tako went to that link ste and you could see that nekateri you could kliknili buy na it, to but povezavo, the pa tam link to have videli, it da je free treba zadevo kupiti. wasn't up yet, but it's there now. Link za brezplačen dostop pa So- še ni bil objavljen, zdaj pa The je. reason that I'm suggesting that Razlog, you zakaj vam have svetujem, this, it's the da imate four-day to doma, je Stargate intensive that v happened here in tem, Mount da se je Shasta tukaj na gori over Šasta New Year. zgodil čez novo leto 4-dnevni And it's- intenziv. In When Alcazar ko really je started Alcazar to talk res in začel more detail poglobljeno about what was going to happen in razlagati, 2020. kaj se bo začelo dogajati v There's letu meditations 2020 and in information, and the whole thing was to podal je support us being informacije ready in for this year. razlage, zato da nas Now, I know a podpre, lot of you da bomo have already, pripravljeni na dogajanja v purchased letošnjem this, letu. and Nekateri thank you vem, for da the ste to že support. kupili. And of Hvala vam course za there vašo are podporo. 40 odd people, 40 or 50 people here participating. And they already Obenem have the pa je recordings as bilo well. na delavnici v So, živo tukaj for those 40 people do that 50 have udeležencev, ki so tudi purchased že it, dobili ta posnetek. We thank you for that. Vsem And tistim, ki ste že we're kupili ta offering this, posnetek, se making space zahvaljujemo for deep in gratitude, available for free ponujamo for those pa people brezplačno ta posnetek, that naredimo need that prostor za at hvaležnost this time. za If tiste, it's ki to v something tem that you can času still potrebujejo. make a Če contribution seveda to, we'd appreciate imate that. možnost, da še karkoli We're going through prispevate, all kinds of bomo tudi za to hvaležni, challenges here, seveda, ker se tu and your soočamo z support različnimi in this izzivi way, in being vaša here, podpora na tak energizing način, what we're doing, da ste is tukaj z really energijo great. polnite naše delo, Somebody to je from res Mumbai krasno. in India, Nekdo se welcome. javlja iz Bombaja v two Indiji, people from dobrodošli, Mumbai. kar 2 osebi iz Bombaja, So čudovito je I've got to. a couple of quotes or parts of what was said. Nekaj and citatov tega, I just kar je got bilo this takrat morning, povedano, sem actually, si from zapisal. Danes Deborah, zjutraj who's one sem of the dobil nekaj teh zapisov growing od Debre, Stargate ki family je here who are actually working del together naše to vse večje create Stargate družine tukaj, ki ways of pomaga, supporting da ustvarjamo nov global način community podpore naše around the globalne world. skupnosti širom sveta. And so I just want to read you a couple of Zato things that vam želim Alcazar zdaj said prebrati nekaj during this Alcazarjevih Making besed Space for iz Deeper tega Gratitude, which is the title for this. prenosa. Naslov New je Year's Naredimo workshop. prostor za hvaležnost. And he said, there will be more Rekel things je, happening for you in this lifetime v tem than življenju has se vam bo happened zgodilo in več many of stvari, your previous vsega več, lifetimes kot se je put zgodilo v together. vseh prejšnjih življenjih So skupaj. what he's saying there is, Torej, kaj želi hold on to povedati your hats, Alcazar? already you know O- life has Trdno been se very držite challenging up until now. svojega klobuka, kot temu rečemo v angleščini, kaj ti? Another thing, Res je many bilo of do you feel življenje do as if sedaj change polno has been izzivov. happening very quickly. Izzivov. Naprej pa piše, But, beloved mnogi ones, čutite, da se this spremembe we must dogajajo say, zelo hitro. The rate Ampak of change preljubi, is going to get moramo faster vam in this reči, year, da bo 2020. pospešek sprememb še It is dosti time right večji v now letu to shed 2020. limiting Prav thought zdaj je processes, čas, limiting habits, da opustite It's time misli, to navade, shed ki vas your omejujejo. addiction Zdaj je čas, da to opustite focusing svoje on odvisnosti, negative thoughts and feelings. osredotočanja na Because negativne as you move občutke. into this, Kajti, your ko se 2020, pomikate v vaše leto the energies of 2020, change are going to be more bodo rapid. energije spremembe accelerating. še hitrejše, The energies will be Energije accelerating. bodo And so še if you are in hitrejše. a beautiful In upward če ste v space, then čudovitem, the povzdignjenem energies will carry prostoru, you to vas higher bodo and energije higher ponesle experiences. vse višje izkušnje. But also, if you are focused Prav on the tako pa, negative, če se the osredotočate complaining, na the negativno, judgment, na pritoževanje, na obsojanje, into the depths of discomfort very rapidly. potem boste zelo hitro pristali v globinah nelagodja. I think we've been seeing and Mislim, feeling da that within to our own že life vidimo in experiences čutimo because I v think pretty našem much everybody življenju. is To smo že challenged izkusili, in different kajti bolj ali ways manj by smo what's vsi pred happening. izzivi na različne The načine, isolation, pri vsem tem, kar se separation, dogaja, the izolacija, fear of ločenost, financial strah difficulties pred and so on. finančnimi težavami in tako naprej. The focus on fear Fokus, is really destructive. osredotočenost It's na destructive strah to je your energy destruktivna. field, To uničuje and vaše also it's energijsko really polje. destructive Obenem to what, pa je prav tako what we uničujoče are creating. za tisto, And kar ustvarjamo. moment by moment, Iz remember, trenutka v our trenutek, energies are spomnite creating. se, What naše we're energije focusing ustvarjajo on, iz those are trenutka the v trenutek. frequencies
that we're putting Tisto, na kar out se into the quantum field, osredotočamo, so which will be frekvence, reflected ki jih back to us at pošiljamo v some point kvantno in polje, our in future. to se And bo our na neki future is točki in v the next moment, prihodnosti or the next prižarčilo hour, or the nazaj next k day, nam, or the next bodi month, si or v the next naslednji year. uri, naslednji dan, Everything that naslednji you teden do ali leto. is Vse, kar moving naredite, towards se creating pomika your v future. smeri proti And depending on ustvarjanju how much energy vaše and focus prihodnosti. you put on these In different glede na to, things, koliko energije in faster fokusa you date v create določene those stvari, things, hitreje manifesting in your life. ustvarjate in manifestirate te stvari v svojem življenju. So, this is what's happening now. To se And torej he said this dogaja back zdaj. in December. Alcazar pa je to povedal že Your decembra. world is going to be Vaš breaking down svet in order bo to začel rebuild. propadati, You see zato da this se in bo your lahko many na novo countries, the zgradil. unrest, To the vidite v political mnogih deželah. situations. Nemir, It is there in your politična world. stanja v Your vašem environment svetu, is vaše breaking okolje razpada. Beloved ones, you are Preljubi, needed. vi Your ste vibration zdaj can lift potrebni, up kajti into vaša the new vibracija reality lahko those around povzdigne you. tiste, ki so So okrog your vas, v novo vibration can realnost. assist Vaša others. vibracija torej And lahko that's one of the pomaga reasons drugim in to we je say eden od connect with razlogov, each other, zakaj vas meditate spodbujamo, together, have a chat da on se the družite, meditirajte skupaj, poklepetajte po telefonu, Skype, preko Zooma, different Skypa. ways of To so communicating. različni načini komunikacije, ki so na voljo. You are needed. Your vibration can lift up into the new reality Svet vas those potrebuje, around you. vaša vibracija v novo You are realnost lahko fortunate dvigne tiste, because ki you so okrog vas. Are on the Vi path of imate veliko intention. srečo, kajti And ste as na you poti raise your namere vibration, in ko you make dvignete it svojo easier for vibracijo, you make it easier for those na ta around način you as olajšate you to raise pot your tistim, ki vas vibration. obdajajo, The ko vi morphic sami field of dvignete humanity vibracijo. is Morfično gently raised. polje človeštva se You tako are nežno needed dviga. now more than ever Zdaj vas to bring your potrebujemo focus bolj to kot self, kadarkoli do to sedaj, bring da your fokus focus on usmerite loving vase, self, usmerite fokus v ljubezen becoming do free of the sebe old, in se being osvobodite courageous starega, bodite to step into pogumni, your new vstopite v as vaš existence novi reveals jaz, it to you. ko vam ga eksistenca And so, razkrije. beloved, In these tako days together, preljubljeni, we are here ti to naši support dnevi you druženja so dnevi, ko We are smo here tu, da to vas walk with podpremo. you Tu smo, into a da new hodimo z reality vami in here vstopimo on your v novo realnost not tukaj na in vaši some zemlji. distant future, Ne v neki daljni day by prihodnosti, day, ampak as you bring a dan new za reality dnem, into your life. ko novo realnost vnašate v svoje življenje. So you can see the kind of energy and the kind of tako direction that vidite Alcazar was energijo in bringing to this smer, New Year's intensive. And this ki jo is je najavil why we're Alcazar na saying tem novoletnem it's intenzivu. important. In If zato you can pravimo, resonate with kako this, zelo if you pomembno can je, feel that it's če important, čutite, go into this, da je to pomembno 4-day tudi za vas, experience. če vas to And as I nagovori, said, it's, si the privoščite link at the to bottom here will 4-dnevno take you there. izkušnjo. Link And tu now there is spodaj a vas bo button which you popeljal can click. vanjo. And to receive this free of charge, In tako boste if it's brezplačno too difficult to make a donation. z gumbkom So dobili don't be shy prenose and brezplačno. Free gift Naj vam from ne bo us nerodno if it's needed. Because in it's important sprejmite to that brezplačno more and more darilo of us od nas, kajti understand pomembno je, what da is nas je happening. vse več, ki bomo Aloha from razumeli, Maui. kaj se Aloha. dogaja. Mahalo Aloha for being iz Mauja, here. aloha in Welcome. mahalo, da ste z nami. So, a Dobrodošli. little bit more. One thing that he also said is practice the pause. Nekaj, kar je Replace those prav tako old povedal, je patterns with a pause vadite button. Finding pauze. ways to bring To je new gumbek za awareness. pauzo, So, ko when you najdete find način yourself za novo making a zavedanje. judgment Torej, or being ko in se fear, zalotite, da obsojate, Pause. da vas je Take strah, a moment. naredite odmor. Normally we let those energies run with Običajno us. dopustimo, da nas te energije Normally vodijo in when fear preplavijo. starts, it starts a Običajno, ko whole chain reaction. začutimo začetek strahu, And then leta there's all these sproži other celo things verižno which the reakcijo mind brings it in in for us to be fearful about. tako So, prikliče what k sebi Alcazar še is vse saying, tisto when you're drugo, running česar one nas of je these strah. limiting In ko programs, pravi press Alcazar, the pause button. ko vas preplavijo Take a ti look at what's negativni happening programi, pritisnite and na say, gumbek pauza, "I'm gonna poglejte raise te my programe in vibration si recite zdaj, right now.
prav zdaj želim And so dvigniti svojo vibracijo. focus on deep Osredotočite gratitude, se for torej example. na globoko This hvaležnost, brings your na primer. vibration up. To takoj dvigne vašo On Sunday, this vibracijo. coming Sunday, V we're going to be nedeljo, doing the 29th of March. for those that are listening 29. a little later marca, on. We're going to be bomo doing a one-day online workshop here, imeli and enodnevno the focus of delavnico na that is spletu. thriving Fokus in pa these bo, times of kako uncertainty, and we're expecting Alcazar to si give us lahko some tips privoščimo on razcvet v how we teh can težkih turn our časih. energy around Alkazar nam when bo we're in that podal nekaj downward namigov, spiral, kako which is lahko actually obrnemo, zamenjamo very svojo magnetic. energijo, ko smo v We're tej so spirali used to our navzdol, ker je tako programming. zelo It's magnetna. so used to Tako focusing zelo on the smo negative until navajeni we teh change it. programov So society's in program is osredotočanje na about complaining, is negativnosti. about Družba looking je at tako what's not naravnana going s well. programom, da se pritožuje, And so da spremlja, kaj ne gre v redu. Turning things around when we start to spiral In down, ko catching them gremo po tej as soon as spirali possible, navzdol, hitting ujamimo the pause se, button, as Alcazar said. kot Alkazar right pravi, pritisnemo So na gumbek replace these old pauza. patterns with the pause button Vse and to find naredimo, ways to pritisnemo bring na a new gumbek, potem pa awareness. poiščemo načine, kako bomo vnesli novo zavedanje. O And tem bo govoril just a couple Alkazar. more things from this New Year's workshop. Pa še nekaj Compassion njegovih is the besed. key. Sočutje je Compassion ključno is your love and Sočutje your je vaša understanding ljubezen combined. in And so let razumevanje us draw skupaj. in the highest potentials, Zato not just for zdaj this izkoristimo najvišji but for your potencial, ne le za to trajectory, your srečanje, evolution. ampak tudi za For you vašo are the ones, evolucijo. the Vi ste beacons tisti who can draw in a higher žarek, level ki of lahko awareness and potegnete oneness višjo to the raven zavedanja in compassion enosti na for zemljo. self. Sočutje do is the most sebe important. je najbolj pomembno. Yes, these are Da, difficult times. to so Yes, težki we are going to časi, freak da. out every now and again. Sem in tja And yes, nas our lahko popade intention panika in is da, to try and naša catch that namera je, and da se turn it around potrudimo in to and ujamemo, raise our vibration, obrnemo in dvignemo knowing that svojo we're doing it vibracijo. not just for Ker ourselves, vemo, da to but for delamo the ne le samo whole of zase, humanity. ampak za celotno človeštvo. And so the last thing that I want to In tako write še right now, zadnje, kar želim prebrati zdaj. understand what we are doing here is not Razumite, just da bringing tisto, kar light. zdaj delamo, It is je ne le, shining da light prinašamo into those luč, dark ampak corners that svetlobo you may have avoided. posijemo v tiste And in skrite that, kotičke, ki ste se you jih doslej embrace the morda wholeness, the izogibali. totality In na of ta your način humanness. lahko And you zaobjamete bring your popolnost humanness svoje človeškosti closer to the in oneness. svojo človeškost And so še bolj we welcome približate you here. enosti. we In embrace tu you vas pozdravljamo, and we say to objemamo you, get vas ready. in vam pravimo, Things are about to get pripravite far se. more interesting Kajti stvari on bodo this postale your še earth. dosti bolj Well, zanimive it na tej started- vaši zemlji. Yeah. No, This was like 3 months saj ago. vidite, da se je že začelo. Alcazar Pred 3 was right meseci je namreč Alkazar že Sip of coffee. povedal vse točno tako, kot je. Imel je prav. Požirek So- kavice. When I was doing this No, torej, ko sem multidimensional meditation experience that I mentioned imel at to the beginning, večdimenzionalno izkušnjo o meditaciji, ki sem jo uvodoma I omenil, just had this image, vision, explanation. sem I'm not dobil really to sure how to podobo, describe it. predstavo, which was občutek, ne vem, kako bi to absolutely opisal. fascinating to me. Bilo pa mi je naravnost And fascinantno. It was again about the quantum field. Namreč spet je šlo za And kvantno if you were polje. with us yesterday, I talked a In bit če ste me about the poslušali quantum včeraj, field, če and the ste day bili z before I nami, talked sem govoril o about kvantnem polju, še en dan prej the morphic pa field, the Stargate sem Global opisal Community morphic field in morfično relationship to polje the morphic field globalne of the whole of skupnosti humanity. zvezdnih vrat, Stargate, v odnosu So, do morfičnega what polja I was celega getting this človeštva. morning in this To, kar pa se meditation mi je v meditaciji was I porodilo heard danes this zjutraj, phrase, pa je, slišal sem to you are frazo, a subset vi ste podsklop, of subset, the torej quantum field. na nek način kot neka And podskupina, the you kot množica that was being kvantnega referred to polja. was the Vi, o čemer superconsciousness. je šla beseda, pa je vaša superzavest. So, what I was getting from that, and I'm going to let Alcazar kind In of spoznanje, ki sem ga dobil, Alkazar pa bo kasneje še dodal Um, in kasneje
what I was Še bolj getting podrobno that to opisal, pa je the super consciousness super that Alcazar zavest. says this is the real you. Kot Your Alcazar humanness pravi, to je vaš pravi jaz. is just a Vaša very small človeškost part pa je of le your zelo majhen superconsciousness. del vaše So superzavesti. your super Vaša consciousness is a superzavest subset je torej of the ta quantum field. podset, And yesterday we talked about the podsklop quantum kvantnega field polja. as having many In včeraj different smo že names. And govorili, da ima one of kvantno those polje names was različna spirit or poimenovanja. Eno je So you're a duh subset ali of Bog. God, and Vi ste podset spiritual teachers Boga. have for In so duhovni well, for učitelji thousands of years že talked na about tisoče you let are govorijo God. o tem, And da that's vi always been ste very Bog. difficult for the In mind to vedno accept. je to zelo But težko I'm sprejel. beginning to realize Ampak more zdaj and more that se vse yes, we bolj are part of this mi poraja consciousness spoznavanje, da that da, we have smo in the del te past labeled zavesti, God. ki smo jo v preteklosti We're part of this poimenovali vastness. Bog. Smo del And Alcazar has vse said in the te past that obsegajoče our soul stvarnosti. In Alcazar nam or je our že higher self, povedal, which da is naša sort of duša two ali names vaš for the same višji jaz, kot pravi, sta to dve your imeni soul za and isto your higher stvar. self Vaša have the duša in vaš ability višji to jaz subdivide imata into zmožnost, 12 da se different razdelita na aspects. 12 različnih And one of these aspektov. aspects In eden od is your teh aspektov je superconsciousness, which vaša is superzavest, entirely focused ki on je popolnoma guiding osredotočena you na in to, your da humanness, vas guiding vodi your in evolution. usmerja v vaši človeškosti, And vodi vašo The evolucijo. higher self or soul has Višji other jaz ali aspects which is duša ima še also druge working with aspekte, ki pa prav simultaneously tako in the vastness of all istočasno that is. delujejo v tej And so, neskončnosti For vsega, kar those of you who are obstaja. familiar with me and the Tisti, work that ki we've done in poznate the past, mene one in of moje my delo v aspects preteklosti, veste, da is je the eden commander, od mojih part aspektov of the poveljnik galactic galaktične komande. another aspect Še en aspekt is a dragon, pa Ram, je in the dragon realm. zmaj, Ram, Another v kraljestvu aspect is zmajev. symphonia, Še en aspekt pa je a mermaid. simfonija, And so morska deklica. these different aspects Ti are različni being aspekti overseen by your higher self. so tisti, nad Your katerimi superconsciousness bedi is vaš just višji focused jaz. on Vaša superzavest supporting se torej osredotoča human na to, da expansion. podpre razširjanje Okay, so človeškosti. it's kind of Človeka. complicated and To je res malo it's fascinating komplicirano, to me. ampak And mene slowly, res slowly, fascinira. In we're počasi, all počasi being introduced to a greater reality. se vsi spoznavamo, As širšo humanity has realnostjo. developed over the kot se je centuries, our človeštvo tekom understanding stoletij razvijalo, of reality se je changes. razvijalo in And the spreminjalo masters tudi down naše through the razumevanje ages have used stvarnosti. different ways In of mojstri so tekom describing something. stoletij uporabili descriptions različne have been metode, da there so to opisali. at the level In opisi, ki so jih consciousness at the ponudili, time. so sovpadali takratnemu stanju zavesti in And so, razvoju zavesti človeštva. Jesus, for example, Jezus, na primer, talked in parables, je tako govoril stories. v zgodbah. One of the ones which most people are familiar with is Ena He od says, tistih, "The ki jo lilies in the večinoma field, zelo dobro poznate, they govori don't- o they don't lilijah toil, na they don't polju, work, ki they don't nič do ne anything, delajo, everything is se ne provided." naprezajo, vse jim je na voljo. And that was an image In given to to je people bila at that time. podoba The lilies dana in the ljudem field, tistega they just časa. grow and they Podoba blossom. lilij na polju, and ki then preprosto move away samo and then they rastejo, return se again. razcvetijo, umaknejo in se spet vrnejo. There's nothing to do for the Nič ni lilies. treba narediti Alcazar, lilijam. Our level of understanding Alcazar says pa that. na naši There's ravni nothing to do. zavedanja Relax, govori be isto. open, Nič ni treba allow. narediti, sprostite And he's se, talking bodite about this odprti, in our dopustite. meditations. In te besede uporablja v But naših This is meditacijah. something Ampak to move meditation out into our lives. to je for our lives klic, to da become naše meditation. meditacije prenesemo v So življenje, what is da naše meditation? življenje postane ena sama meditacija. Kaj je intention torej meditacija? To be more aware, Je more present, namera, da smo moment bolj to moment. zavestni, bolj prisotni iz And trenutka v We trenutek. tend to sit or lie down and relax.
Lahko se usedemo ali uležemo in se sprostimo. In tu se lahko zgodi določena odprtost in povezanost na močnejši način z vašo superzavestjo, če se zavedate tega ali ne. In običajno po meditaciji imamo občutek, da smo povzdignjeni. Zakaj? Ker smo dopustili, da se naša superzavest z nami poveže. Potem pa seveda vse meditacije z zvezdnimi vrati vnašajo vse več močnih energij, čudovitih energij. Ampak preprosto že to, da se usedete sami s seboj, kot mnogi to delate, in se odprete, to podpre vašo superzavest. V meditacijah torej želimo tudi, da se to preplavi vse bolj v vsakodnevno življenje, da ste še bolj zavestni tega, kar delate. Tako kot je to povedal Alcazar. Pritisnite na gumbek pauza, ko vas preplavi strah ali stari programi na tak ali drugačen način. Nekdo je postavil vprašanje, kako ti je, kako se počutiš, ko kanaliziraš. Zanimivo je, kajti energija Alcazarja je močno prisotna v mojem telesu. In pravzaprav, potem, ko končam kanalizirati, jo čutim še močneje, ker celo moje energijsko polje vibrira. Medtem, ko kanaliziram, pa včasih besede pridejo na dan in slišim jih istočasno, ko prihajajo ven skozi moja usta. Včasih pa slišim že naslednji del stavka, ki bo zdaj izgovorjen, in še posebej, ko Alcazar vodi meditacijo. Ste morda kdaj opazili, da govori počasi, ko vodi meditacijo, in zelo pogosto se zaustavi na sredini stavka za nekaj trenutkov, potem pa stavek nadaljuje. Včasih kanaliziram, delam meditacijo in Alcazar začne s prvim delom stavka, sledi pavzica, jaz že slišim naslednji del stavka in lahko vidim, da je to tisti hip, trenutek, ko se bo ta pavza končala, in takrat se bo oglasil drugi del stavka. To je prav fascinantno. Veliko je še drugih reči, ki se dogajajo. Energija se sproži in premika moje roke, ne odločam se, kako se bodo premikale, kar premikajo se same po sebi, tudi to se dogaja. Moj je še vedno prisoten. Kljub temu, da je na nek način nekje v ozadju, je moj prisoten. In občasno se Alcazar pogovarja z mojim umom, ko istočasno govori tudi skupini, kar je zelo zanimiva izkušnja. Naprimer, ena od stvari, ki jo pogosto povem ljudem, je, da vodim meditacijo, in če nekdo v skupini odpre oči, v istem hipu se odprejo moje oči in pogledamo tisto smer. Kajti to, kar zaznava Alcazar, je, da opazi energijo v polju, ki smo ga ustvarili, se torej energija spremeni. Če nekdo v skupini odpre oči, se njihov fokus umakne iz izkušnje meditacije v pogled v sobo in kaj se v dvorani dogaja. Energija tega človeka pade, se spremeni, ni več del dogajanja skupine, in Alcazar to takoj zazna in skozi mene pogleda, kaj se tam dogaja. In zelo pogosto, ko kanalizira skozi mene, gleda skozi moje oči in opazuje stališča moje človeškosti, kaj se dogaja. Zelo fascinantno.
Čez nekaj trenutkov bomo začeli meditacijo. Nekdo je že malo prej vprašal, kako lahko naredi skulpturo zvezdnih vrat. Vsake toliko se pojavi to vprašanje in pomembno je, da skupnost zvezdnih vrat razume odgovor. Alcazar je zelo jasno povedal, naj načrta za to, kako se naredijo zvezdna vrata, ne dajemo ljudem. Vprašal sem ga, zakaj ne. In odgovor je bil, če bi ljudje začeli delati sami te strukture zvezdnih vrat, ta skulptura je zelo kompleksna. Če bi naredili zvezdna vrata narobe, nenatančno, ne bi delovala, razen če so narejena z integriteto, pač ne delujejo. Prav tako pa je še nekaj. Če bi ljudje začeli delati svoja zvezdna vrata, pa bi se zgodilo tudi, da bi kdo rekel, dobro, tudi jaz jih bom delal in prodajal, da si ustvarim prihodek tudi zase, je to delovanje brez integritete in zvezdna vrata ne bodo delovala. Zakaj ne? Ker je struktura sidro za zavest višje dimenzije in ta zavest ne bo vstopila v fizično strukturo, če tudi so zvezdna vrata pravilno narejena, iste oblike, se zavest ne bo spustila, ker gre za pomanjkanje integritete pri ustvarjalcu. Vem, da to drži, ker se je nekajkrat v preteklosti že zgodilo, pa so se ljudje jezili, zakaj moja zvezdna vrata ne delujejo. V tem je torej razlog. Zato načrta ne bomo podelili in res se zavedam, da je cena visoka, nekdo izdeluje zvezdna vrata za nas v Koloradu. Zlate potem pošljemo v Kalifornijo, da dodajo še zlato, potem jih dobimo mi in jih pošiljamo širom po svetu, ko ljudje prosijo zanj. Ko že o tem govorim, naj povem, da so nam na žalost proizvajalci dvignili ceno, tako tisti v Koloradu, ker jih že 30 let izdelujejo, ne da bi dvignili kadarkoli ceno, zdaj pa je treba povišati plače tistim, ki so vključeni v ta proces in je zato ta dvig potreben. Zaradi trenutne krize pa je porasla tudi cena zlata že nekaj mesecev. In tako so se stroški za nas tudi povišali. Ampak dobil sem občutek, da vam povem, da če imate v tem trenutku občutek, da želite narediti to investicijo in si kupiti zvezdna vrata. Imamo še nekaj zaloge, mi tukaj, Sandra pa za Evropo, in prodali vam bomo zvezdna vrata po sedanjih cenah, obenem pa ponudili 10% popust. Na ta način, če si lahko privoščite zvezdna vrata, če vas vlečejo, da si jih kupite, boste s tem podprli nas, da bomo šli lažje skozi finančno zahtevne čase, pomagalo pa bo tudi vam. Jutri, ne danes, jutri vam bom povedal več podrobnosti o tem, kako lahko to naredite. Nekdo pa sprašuje, kako priti do teh majčk. Lahko greste na našo spletno stran stargateexperience.com in tam dobite informacije o ceni. Tudi to je naložba. Oglasite se in videli boste, če je ta nakup za vas pravi. Energija, ki prihaja skozi
Eterična zvezdna vrata je ista energija. Pomembno je, da to veste. Ni treba nujno, da imate fizično strukturo, da bi lahko poklicali k sebi energije zvezdnih vrat. Razlika je v tem, da eterična zvezdna vrata pridejo takrat, ko jih pokličete, ko meditirate. Ob koncu meditacije pa, takoj ko pozabite na eterična zvezdna vrata, odidejo. Kajti to je zavest, kot prijatelj. Če imate prijatelja v svojem domu, pa ga popolnoma ignorirate dolgo časa, bo prijatelj odšel. Nekdo sprašuje, ali se da plačati na obroke. Seveda, če boste za to prosili. Absolutno. Torej, razlika je, če imate fizična zvezdna vrata, kot verjetno že veste, vsa zvezdna vrata, vsa fizična zvezdna vrata so med seboj povezana v tem, čemur Alcazar pravi mreža zvezdnih vrat. Na svetu jih je na tisoče, od velikih do majhnih, pa čisto majčkenih, kot jih vidite za menoj. Vsi so med seboj povezani v vsakem trenutku v mrežo zvezdnih vrat. In ko ljudje širom sveta delajo s svojimi zvezdnimi vrati, je energija, ki jo ustvarjajo s svojimi zvezdnimi vrati, energija, ki vstopi v celotno mrežo zvezdnih vrat. Ko delamo meditacije, Stargate, naprimer tu, v gori Šasta, so energije, ki jih tu ustvarimo, v hipu povezane z vsemi drugimi zvezdnimi vrati na svetu, ki obenem tako nežno žarčijo to energijo v svoje okolje. Če imate zvezdna vrata, torej doma, nenehno žarčijo zelo mehko, nežno, fino energijo. To ni nekaj, kar bi lahko zaznali, razen če se res osredotočite in uglasite. Veliko je ljudi, ki so povedali, da so svoje zvezdna vrata nekomu posodili, pa so takoj začeli pogrešati energijo doma. Čez nekaj časa se v vašem okolju torej ustvari nežna energija in vaše okolje začne vibrirati v teh energijah. Ljudje vprašajo pogosto tudi, kaj če nekje nekdo uporablja svoja zvezdna vrata in vnaša negativne energije, ali bo prav tako ta žarčila, in odgovor je absolutno ne. Kot prvo, vsaka zvezdna vrata imajo zavest iz visokih dimenzij in ta ne bo nikomur dopustila zlorabe. Zagotovo pa se v mrežo zvezdnih vrat ne bo spuščala nobena negativna energija. Zagotovo ne. Veliko bi se še dalo povedati. Morda bom še jutri lahko odgovoril na kakšno od vaših vprašanj. Zato ga jutri še enkrat postavite. Zdaj pa želim, da gremo v meditacijo. Ljudje sprašujete tudi, kako do majhnih zvezdnih vrat, oziroma tistih, ki jih imamo v orbsih, torej v kroglah. Da, tudi te lahko dobite. Te so na voljo. Samo sprostite se, namestite se udobno, zaprite oči. Prosim vas, da več ne tipkate v klepetalnico, ker je to motnja. Bodite prisotni v meditaciji. Preljubi, pozdravljamo vas. Z vami sem Alcazar. In tako vas zdaj vabimo kot vedno, da se sprostite, povabite energijo Zemlje, Gaje,
Naj te energije vstopijo v vaše telo in v vaše energijsko polje. Kličemo torej energije Zemlje, naj se povežejo s čisto vsakim udeležencem v tej meditaciji. Bodisi, da ste z nami zdaj v živo ali poslušate posnetek. Povabite k sebi energije Zemlje in dovolite možnost, da se bo Gaja odzvala točno na vas. In sedaj naj vsakdo od vas prosi, naj se spustijo in vas obdajo eterična zvezdna vrata. Vizualizirajte eno teh struktur okrog vas, velika zvezdna vrata so to, ki vas obdajajo. To je vaša vizualizacija in vaš občutek, vse to deluje kot povabilo, da se okrepijo vaša eterična zvezdna vrata. In zdaj naj vsakdo od vas v sebi prosi za aktivacijo vaših eteričnih zvezdnih vrat. S tem date zvezdnim vratom dovoljenje, da delajo z vami. Prosite za aktivacijo. Zelo dobro. In sedaj, kot veste, bomo vibrirali vaša eterična zvezdna vrata. In tako bomo zdaj vibrirali vsa eterična zvezdna vrata širom Zemlje. Vibrirali jih bomo hitreje in hitreje. Tisti, ki delate s fizičnimi zvezdnimi vrati, bomo delali tudi z vašimi fizičnimi zvezdnimi vrati. In tako pomikamo vibracijo, ki prihaja iz vaših zvezdnih vrat. Vibrirajo vse hitreje in hitreje in se dvigajo navzgor skozi frekvence različnih ravni obstoja. Temu včasih rečete dimenzije. Dvigamo se po dimenzijah, ko vibriramo vaša zvezdna vrata vse hitreje. Pomikamo se že v 6. dimenzijo in nadaljujemo z vibracijo vse hitreje. V 7., kjer kot večinoma že veste, naredimo kratek odmor. In tako zdaj vaša eterična zvezdna vrata vibrirajo na ravni 7. dimenzije. In tako zdaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za močno energijsko polje 7. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 7. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In ko se sprostite v to vibracijo, počasi, počasi se dviguje vaša vibracija in tudi vi zdaj vibrirate v harmoniji s frekvencami 7. dimenzije. Zelo dobro. In ker večinoma zelo dobro poznate te meditacije, že veste, da bomo vibrirali vaša eterična zvezdna vrata zdaj še hitreje. Ostanite prisotni in sproščeni. Pomikamo se v razpone frekvenc 8. dimenzije, še hitreje navzgor v 9., skozi frekvence 9. dimenzije v 10. Spajamo se z 11. prav zdaj in vstopamo v 12., kjer se spet zaustavimo. Vaša zvezdna vrata zdaj torej vibrirajo na ravni energije 12. dimenzije. In tako zdaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi ponovno prosi za močno energijsko polje 12. dimenzije v vaših eteričnih zvezdnih vratih. Kličemo močno energijsko polje 12. dimenzije v vseh eteričnih zvezdnih vratih. In se sprostite v to energijsko polje. In ponovno, počasi, počasi bo vaša energija v harmoniji z energijami 12. dimenzije, ki vas obdajajo brez napora. Nič ni treba narediti, samo sprostite se in dovolite. Zelo dobro. Zelo dobro.
In kot smo že povedali, v preteklosti, v tej energijah 12. dimenzije zlahka svoje zavedanje usmerimo iz fizičnega v to, da smo v kvantnem polju. To ni nekaj, k čemur bi se trudili razumeti iz uma. Tega dejansko ne more doumeti. Ampak čez nekaj časa boste dobili razumevanje in vedenje, kajti vse bolj, kot boste to delali, vse močnejša, kot bo vaša namera, da boste zavestno povezani s kvantnim poljem, tako začnete čutiti in dobivati notranje vedenje, ki prihaja iz vaše superzavesti. Notranje vedenje o tem, kaj je kvantno polje, kdo sem jaz znotraj njega. To je nekaj, česar se ne da naučiti. To je nekaj, kar se da le izkusiti. Naše besede, naše vodstvo je namenjeno, da vas popeljemo v tisti prostor, kjer so priložnosti, zato, da ga izkusite sami. In tako zgolj svojo namero, da želite biti v kvantnem polju, vseobsegajočem bivanju, ste že v njem. Zdaj pa želimo, da svoj fokus usmerite v kvantno polje, v vortex, če želite. V polje, če vam je to ljubši izraz. V vakuum morda, če mu želite tako reči, v duha, v Boga. Vsa ta imena se trudijo razložiti nekaj, česar se ne da razložiti. In sedaj prosimo, naj vsakdo od vas v sebi prosi za prisotnost vodnikov, s katerimi se vi čutite povezano. Ali so vodniki, ki jih vi želite povabiti v to meditacijo? Prosite za njihovo prisotnost v sebi. Povabite jih, da se povežejo s to mrežo vseh, ki zdaj meditiramo skupaj v tem trenutku zdaj. In povabite svoje vodnike in samo čutite, ko vnašajo svoje energije. Kličemo prisotnost vseh vodnikov, ki smo jih povabili, in vabimo vas v čisto vsaka eterična in fizična zvezdna vrata. Pridite še bližje in morda lahko zaznate, kako se odzivajo vodniki. Ali lahko zaznate nežno spremembo v energijskem polju, ko vsi skupaj povabimo različne vodnike. Zelo dobro. Zelo dobro. In preljubi, ko se sprostite v te energije, bi vam nekaj besed rad namenil še nekdo, čisto vsakomur od vas. In tako se zdaj Alcazar umika, da bo lahko skozi Pragita nekaj besed povedalo to bitje. In ponovno velja, imejte oči ves čas zaprte, ostanite prisotni v meditaciji, v energijah, ko vstopi to bitje. In na ta način lahko energijsko sprejmete zelo veliko. Hello. Lepo pozdravljeni. Jaz sem Simfonija in presrečna sem, da vam lahko nekaj besed povem, kajti že dolgo je tega, odkar je Pragit odprl svoje srce zame v tem energijskem polju.
In res vam želim reči, tudi mi smo z vami. Povodni ljudje, morski ljudje, imamo v svojih srcih človeštvo. Imamo vas v naših srcih, ker vidimo in spremljamo, kaj se dogaja v vašem svetu. In to je pravzaprav z naše perspektive prečudovito. Gledamo vas in vidimo vaše izzive, kot jim pravi Alkazar. Mi bi jim rekli težavnosti. Vidimo, da so ti časi težavni za toliko od vas. In zato vam želimo poslati našo ljubezen. Pošiljamo vam ljubezen. In čez nekaj trenutkov bomo zdaj to naredili, ste pripravljeni sprejeti. Nič ni treba narediti, kot pravi Alkazar. Zelo radi uporabljamo njegove besede, kot pravi Alkazar. Nič ni treba narediti, samo sprostite se in poslali vam bomo ljubezen pomorskih ljudi. Biti vode. Že prihaja. Prav zdaj, naša ljubezen za človeštvo in naša ljubezen prav za vas, prav zdaj. Zdaj vas ljubimo. Lahko čutite našo ljubezen, kako prihaja k vam. Ja, vidimo, da se nekateri celo nasmihate. To je čudovito. Ostanite z nami, preljubi. Zelo, zelo lepo je. Mi smo tukaj. In smo na voljo v katerem koli trenutku v vaši meditaciji. Zahvaljujemo se vam, zahvaljujemo se Pragitu in hvala Alkazarju, kajti tako zelo smo se želeli ponovno povezati s človeštvom. Sedaj se bomo poslovili. Naš stik je bil zelo kratek, a vendar je to povabilo. Pokličite nas v svoje meditacije. Nasvidenje. In kmalu se vidimo, vsaj upamo. To je simfonija, ki se poslavlja. Nasvidenje. Nasvidenje, Alkazar. Alumeneja, nasvidenje. Ljubimo vas. In tako, preljubi, dopustite energijam simfonije, da vstopijo v vaše meditacije, če čutite povezavo. In sedaj usmerite svoje zavedanje v svojo lastno energijo, v svojo vibracijo. In počasi, zelo nežno, vrnite svoje zavedanje v svoj prostor. Zelo nežno in počasi se vrnete. No, to je pa zdaj tudi zame presenečenje. To, kar me je še dosti bolj presenetilo, pa je, da so mi ob simfoniji privrele solze. Zanimivo. No, zdaj bom zaključil naše druženje. Hvala, da ste bili z nami nekoliko dlje kot običajno. In mirno si oglejte tudi posnetek še enkrat. Tudi to meditacijo si ponovno privoščite. Nekdo je zapisal, da je pričakoval, da se bo oglasil poveljnik.
Tudi meni se je zdelo, da bo prišel on, ampak prijetno mi je bilo, da je prišla simfonija, kajti tudi moja človeškost, moje telo se je odzvalo na njeno ljubezen. Še nekdo drug piše o solzah radosti. Več vas je, ki pišete, da so vam tekle solze. Čudovito. Gledam, kaj vse zdaj pišete v klepetalnico. Tudi jutri bom z vami, v nedeljo pa tega prenosa ne bo, zato ker bomo imeli delavnico, v katero seveda ste vsi vabljeni, povezavo boste dobili na spletni strani stargateexperience.com. Kliknite na gumbek, kjer piše online, torej tisto, kar ponujamo na spletu. Vem, da piše online, kakorkoli že, in tam boste našli link na delavnico, ki se bo dogajala v nedeljo. Najlepša hvala, rad vas imam. Tudi danes je bila izkušnja čudovita, že to, da čutim, da ste z nami. In nasvidenje jutri. In spet velja, seveda, če želite, lahko tole pošljete prijateljem.